Hi there, sanibonani molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hayi, niyamkhipha umuntu ezweni lenkosi, yamkhipha umuntu ekukholweni. Lesi sithombe siyasazi, isithombe esidala. Futhi siyazi ukuthi akusolasilo akeni lacunca. Ubani loqhamuke nalombono ukuthi ulaconco lo 1994 wayefunza ukudla umuntu omkhulu. Hayi bafethu, mina ngifuna ukuthi siboshwe, andifuni futhi nokuthi singene ezulwini. I-wrong lento eniyenzayo. Yazi kodwa kwesinye isikhathi la bantu abenza izinto ezingumsangano kanje khona okunye kakhona kubuye kudlulele, okunye kubuye kuhlekise. Mina ngithi bangcono ukunalaba abazosikhombisa amavidiyo aseDubai thina siyihlalele singayazi naleyo Dubai asisakwazi ukudla. At least laba babuye besihlekise kodwa phela ayingapheli inhlonipho. Hayibo, anihlonipheni, nihloniphe abantu abadala, nihloniphe nezinto ezifihliwe. Ukuthi nje lo ucabange nini ukuthi la isithombe esidala wayeyikhulisela. Ngicela ngixolele kulo ozothi ngibhitha, ngicela ukungiyeka. Izola ngikwazanga ukulala mina, ngicabanga lento ukuthi khona osisi bethu abaphila impilo embi kanje. Kunabazali abajabule bethi iy'ngane zilena ziyasebenza, kanti iy'ngane kudlala ngazo bayayiqhaphaza, bayiqeda ngisho isithunzi somuntu sokuba umuntu. Ngayibuza ukuthi kanjani? Ayikho into esingayenza. Nomunye osethi African men bazokwenzani ngoba nababazi bayadungela njengathi ukuthi kwenzeka into enjena emhlabeni, nokuthi nje ukhona umuntu osezinikela ukuthi uphila kanje. Kubuhlungu. Singakhuluma ngoba nakho akwenzeki kuthina futhi into esingasoze sayenza, kodwa kubuhlungu nje kunomzali somewhere ojabula ukuthi ingane yami ise-Europe iyasebenza, imali yangena iningi, kanti ingane imoshakele ngale ndlela engachazeki. So manje sisibona sesihleka ngisho izinto ezingahlekisi ukuthi ngo-1994 ukuthi ngo-1994 kakunje, kodwa kahleni-ke niyasazi lesi sithombe akusiyo lasilona. Isithombe nje lesesidala ukuthi asazi-ke phakathi kodadewethu ukuthi nobhuti bethu le ekhaya elikhulu ukuthi ubani lo ola esithombeni. Lo nje beyivukela ukukhohlakala wahlanganisa, kodwa ngicabanga ukuthi ayizweli-ke njalo lena, ayizweli enhlizweni. Ngiyanikhumbuza ukuthi fundani inhlonipho, hloniphani, anisahloniphi. Kodwa futhi saze sakhathazeka. Le ndaba yaseDubai, yazi angisathembi kwalutho. Ukubona nokuthi laba abahamba zona lezi iy'ndawo ey'fensi banokufaka i-makeup, uzuyibuza ukuthi bayiphumuza yini. Yazi ngibe nento ethi mhlambe bafake i-makeup kakhulu ngoba abasafuni ukuyibona bona, ngoba ngenxa yalezinto abazenzayo noma abenziswa zona. Omunye usefake i-makeup nje ukuyifihla ukuthi ayibone, mhlawumbe ayikhumbule ukuthi uwumuntu unesithunzi, ekhumbule ukuthi unevelu. Nkosi yami, engathi ngingalunga-ke kodwa ngoba asazi isimo esinje ukuthi sibizwa ngani, nanokuthi bona labo bantu abanemali bayekeleni. Shuthi abantu abanemali nje abalungile nhlobo. Hlale ngibona kodwa ukuthi abantu aba-rich kakhulu ikhona into engahambi kahle, ikhona nje into ebaseceleni ngabo. Kodwa bengekho-ke lapho bengizonikhumbuza ukuthi hloniphani, nalezi zinto enizenza ku-social media zingabe seyilahla inhlonipho kakhulu, ngoba nami ngiyabona nje ukuthi hayi nakhu isingilahlekela, ngoba cha yangihlekisa lento ukuthi ubani ocabanga ukuthi ngo-1994 kwakulasilo kuphi. Thank you so much for your love and support. I love you and I appreciate you. Bye-bye.